tuvuze rero muri rusange ku kibazo cy'intambara iburasirazuba bwa Kongo, umubano wacu na Kongo, mwese mwakurikiranye ishyirwa mukono ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda yashyiriwe i Washington ku itariki ya 27 Kamena, ndetse n'ibiganiro biriho i Doha, ibiganiro hagati y'abanyekongo, no kuvuga hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa AFC M23. Ku byerekeye amasezerano ya Washington, ni amasezerano agamije gukemura ibibazo by'umutekano dufitanye na Kongo, kandi ikibazo cy'umutekano dufitanye na Kongo nyamukuru ni ikibazo cya FDLR, uyu mutwe wakomotse ku bakoze jenoside mu Rwanda, wahawe intebe muri Kongo ku buryo washyizwe no mu ngabo za Kongo, tukagira ngo rero twiyemeje kurandura uwo mutwe kugira ngo u Rwanda ruzabashe gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ibyo rero inama zirimo zirakorwa ubu ngubu z'ama organe yashyizweho n'ayo masezerano. Nk'ubu ngubu tuvugana i Washington hari inama y'urwego rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano, Joint Security Coordination Mechanism, kugira ngo noneho butangire buganire ukuntu CONOPS ya Concept of Operation yashyirwa mu bikorwa kugira ngo FDLR izarandurwe burundu n'u Rwanda rubashe gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ngira ngo mu cyumweru gitaha cyangwa se mbere y'uko ukwezi kurangira hari urundi rwego narwo ruzahura i Washington, urwego rwa JOC, Joint Oversight Committee, rwo ni urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano, rurimo abanyamerika, Qatar, Togo, ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ariko rero nubwo izo nama zose ziba, hari impungenge zigaragara kuri tera zidahuye n'izo nama zose zirimo ziba Washington. Izo mpungenge ziterwa nuko kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta cyahindutse, ni nkaho tutasinye amasezerano y'amahoro. Bazanye amadrone, kwa tudege twigurutsa amadrone, bazana amatank, bazana abasirikare b'abarundi ngira ngo bageze ku 10,000, bazana abacanshuro bandi. Muri buko abacanshuro ba Romania banyuze i Kigali, twabemereye ko banyura i Kigali tubohereza iwabo, ubazanye abandi bo muri Colombia bakorera societe y'abanyamerika yitwa Blackwater y'umugabo witwa Eric Prince, nabo barahari, kandi ibyo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Hanyuma rero hakaba ibitero buri munsi ku birindiro bya AFC 23, hakaba n'ibitero ku banyamurenge muri za Minembwe hariya ya Plateau, ibitero ni buri munsi. Usibye n'ibyo bitero hari imvugo z'urwango zakajije umurego muri minsi, zibasira cyane cyane abanyamurenge. Mwabonye byuriya mu general w'umunyamurenge bari badeployinze ariko banga ko ahagera, ariko mwumva noneho imvugo zitarangira z'urwango, kandi zivugwa n'aba Wazalendo. Abazalendo ni umutwe washyizweho na guverinoma ya Kongo kugira ngo bafashe kurinda igihugu, ngo autodefense ni bya bindi leta ya Habyarimana yashyizeho interahamwe ngo zikore autodefense. Nabyo no autodefense bakora, kuko ibyo bakora no kwibasira abanyamurenge. Mwabonye ko bahaye n'iminsi, bahaye ngo n'abanyamurenge bose n'abatutsi bose muri Kongo iminsi 10 kuba bavuye ku butaka bwa Kongo ngo basubire iwabo mu Rwanda. Urumva rero n'ingenga bitekerezo ya jenoside igikomeza. Ibyo ngibyo rero biduteye impungenge, kandi twabibwiye n'abahuza. Hakaba rero ikibazo kijyanye n'iryo hohoterwa ry'abanyamurenge, cyane cyane by'abakongomani b'abatutsi. Hari byo nava gushaka guhindura narrative kugira ngo aba victims ari bugira perpetrators. Nuko nguko rero guverinoma ya Kongo ijyana n'abaministri cyane ryose i Geneve ngo bajye kuri Rwanda ngo twakoze ngo genocide. Ahubwo bavuze ngo genocide mu bwinshi, ngo genocide, de genocide ngo mu Rwanda rurimo rukora iburasirazuba bwa Kongo, ariko bakitwaza ngo na za massacre zitigeze zinagenzurwa, ahitwa Kishishe mwarabyumvise, ahandi hitwa Binza. Ni ibintu usibye urebye bikorwa n'abarimo bakora genocide iburasirazuba bwa Kongo. Hari
iyo massacre bavuga ngo yabinza ngo AFC 23 ngifatanyije na leta y'u Rwanda ngo bagiye kwica ngo abahinzi b'abahutu ngo bari mu mirima, ariko abatanze ubwo buhamya ni bande? Abatanze ubuhamya ni collectif cyangwa collectif des victimes de l'agression rwandaise, niko yitwa. Iyo witwa gutyo ubwo buhamya utanga ubuzi neza aho buganisha, kandi iyo collectif igizwe n'abamambre b'umutwe witwaje intwaro witwa CMC Nyatura. CMC Nyatura ni n'umutwe wa extremiste ufatanyije na FDLR. Hanyuma iyo Nyatura ikaba ariyo yagize uruhare rukomeye, ngira ngo mwakurikiranye ibyabaye muri village ya Nturo muri Masisi mu kwezi kwa 10 2023, aho inzu 300 z'abanyamasisi abanyekongo b'abatutsi zatwiswe izuba riva, bakanabifata kuri video. Nyatura niyo yari birimo ifatanyije na FDLR na Bazalendo. Aho ngaho rero ukaba wumva rero yuko abo bantu barimo bakora ibyo bintu rero bagaruka bakaturega ngo udukora genocide ari ibintu byo gukina abantu ku mubyimba. Ariko twebwe nk'u Rwanda twiyemeje gushyira mu bikorwa aya masezerano, kuko twemera yuko nta bundi buryo buhari bwo kurangiza Burundi intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo butanyuze mu biganiro, butanyuze mu kurandura ibibazo by'umutekano dufite, ndetse no bufatanye mu bukungu, kuko nabyo nibyo biri mu masezerano ya Washington.